među vremenu ušli i ostali konji, trka je puštena. Nezgodno iskočio Rod Laver. Isto tako nezgodno Neverin Red, ali brzo pao na nogu i izbio na čelo. Neverin Red vodi ovo nadmetanje, Autosistem na drugoj poziciji, s polja peti Frič. Četvrta pozicija Torino Hill, peta pozicija za Roda Levera. Trku vodi Neverin Red, dužina prednosti u odnosu na potpuno poravnate. S polja Friča, iznutra Autosistema. Na četvrtoj poziciji galopira Torino Hill, peta pozicija za Roda Levera. Trku vodi Neverin Red. Kroz noge gleda džokej Goran Mešetović gde su mu rivali, a Neverin Red potpisuje. Neverin Red odlazi, Autosistem za glavu ispred Friča, Rod Lever četvrti, peti Torino Hill. Neverin Red deluje, liči na, miriše na simultanku. Neverin Red. Torino Hill je ubacio petu brzinu i dao se u potrebu za Neverin Redom. Čuje to Mešetović. Neverin Red, druga pozicija Torino Hill. Neverin Red, Torino Hill. Da li će Torino Hill istrati u svojoj nameri? Neverin Red, Torino Hill. Ne da se Neverin Red. Poslednji napad Remešom Torino Hilla. Ne da se Neverin Red, ali Torino Hill insistira. Parker turbo injection Torino Hilla. Neverin Red drugi, treća pozicija Rod Lever, četvrta Frič, peta Autosistem. Dobio, dakle 31. put kao član upravnog odbora i ispred Belgrade Racing Cluba domaćina uručuje pehar Aleksandru Ašoviću 35